ni umugore w'ikimero uzwi n'abanyamerika bose kubera ko yashakanye n'umuherwe waje kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye madame wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi atari umunyamerika kavukire, ahubwo yahawe ubwenegihugu. Yamenyekanye cyane ku isi ubwo umugabo we yabaga perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubu nabwo agiye kongera kuvugwa cyane. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwa Melania Trump, madame wa Donald John Trump. Yitwa Melania Knauss Trump. Agiye kumara imyaka 20 ashakanye na Donald Trump kubera ko ubukwe bwabo bwabaye ku itariki ya 22 y'ukwa mbere mu 2005. Ni umugore wa gatatu wa perezida w'umuherwe kubera ko Donald Trump yashakanye n'abandi bagore babiri mbere ya Melania, bose baratandukana. Gusa Melania niwe bamaranye igihe kirekire. Mu 2017 Melania yasimbuye Michelle Robinson Obama ku mwanya w'umugore wa mbere mu gihugu. Mu 2021 asimburwa na Dr. Jill Biden. None Dr. Biden agiye kumusubiza umwanya we wo kuba ibumoso bw'umukuru w'igihugu. Ibi bizahita bimugira umugore w'umukuru w'igihugu wavuye ku butegetsi akaza kubugarukaho muri manda idakurikiranye n'iyarangije. Bwana Donald Trump ahuje agahigo na Grover Cleveland ko gutegeka Amerika muri manda ebyiri zidakurikiranye. Niko na madame Melania Trump nawe agiye guhuza agahigo n'umugore wa perezida Cleveland, madame Frances Cleveland, ko kuba umugore wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri muri manda ebyiri zidakurikiranye. Uretse ibyo ngibyo, madame Melania Trump niwe mudame wa perezida wa Amerika wa mbere wahawe ubwenegihugu kubera ko yabyawe n'ababyeyi batari abanyamerika, ndetse nta nubwo yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyongereza ntabwo ari rwo rurimi rwe kavukire. We yavukiye muri Slovenia, ni mu Burayi bwo hagati. Uko kutavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihita byambura madame Trump uburenganzira bwo kuba yaba presidente wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ufite amahirwe zero yo kuzamubona yiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abandi bamubanjirije muri uyu mwanya barimo madame Hillary Clinton, bo bagerageje kwiyamamaza, ndetse na Michelle. Bivugwa ko vuba cyangwa se kera ashobora kuzagerageza amahirwe ye. Undi mugore wigeze kuba madame wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ataravukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Louisa Catherine Adams, umugore wa perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Quincy Adams. Ariko aho Melania atandukaniye na Louisa Adams nuko uyu Louisa Adams yabyawe n'umucuruzi w'umunyamerika amubyarira mu Bwongereza. Ariko Melania Trump we rwose yavutse atari umunyamerikakazi, avukira hanze ya Amerika, anabyarwa n'ababyeyi batari abanyamerika. Kandi Melania Trump ni umugore wa kabiri w'umukuru w'igihugu mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye hari umuyoboke w'idini ya Kiliziya Gatolika nyuma ya Jacqueline Kennedy, umugore wa perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Fitzgerald Kennedy. Madame Trump avugwaho kuba umugatolika ubirimo cyane rwose, uvuga ishapure na rozari. Donald Trump na Melania bahuye bwa mbere mu kwezi kwa 9 mu 1998. Icyo gihe Donald Trump yari amaze gutandukana n'abagore babiri babyaranye abana 4. Bahujwe na Paolo Zampoli. Uyu yari umucuruzi w'imitungo itimukanwa, ariko yanashoye imari mu byo kwamamaza imyambaro, kwerekana imyenda bikozwe n'abagore n'abakobwa b'ikimero ndetse n'abasore beza, aba top model. Uyu murimo wo kwerekana imyambaro niwo madame Trump yakoraga mbere yo kuba umugore w'umuntu ukomeye kurusha abandi ku isi. Business yo kubaka no kugurisha inzu Paolo Zampoli yakoraga niyo business ya Donald Trump mbere yuko aba president, ndetse niyo yamugize umwe mu baherwe bari ku isi. Bombi bahuriye mu mujyi wa New York mu birori byo kwerekana imyambaro. Muri ibyo bihe Donald Trump yari mu bihe byo gutandukana n'umugore we wa kabiri, Marla Maples. Baje no gutandukana byuzuye mu 1999. Melania Trump yari afite imyaka 27, Donald Trump afite 52. Iki gihe telefoni zigendanwa zari zitaramara igihe zije. Bivugwa ko Donald Trump yasabye nimero ya Melania, undi arayimwima, ahubwo amusaba ko ari we wamuhiye. Donald Trump wari wakunze cyane Melania
akaba yari n'umuherwe, yemeye guha nimero ye Melania. Yamuhaye nimero ye ku giti cye apana y'akazi. Nyuma Madame Melania Knauss abigarukaho kuba Trump yaremeye kumuha nimero ye bwite atari y'akazi, ngo byamweretse ko yari umwe mu bagore yifuza kuvugana nabo. Uko niko Donald Trump yari ahuye n'umugore wari ugiye kuzamubira iruhande mu kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 18 yari igiye gukurikiraho. Nyuma y'icyumweru kimwe bahuye, Melania yahamagaye Donald Trump, baranahura barasangira, batangira kugirana umubano. Ngo bahura bwa kabiri, Melania yitwaye bitandukanye nuko yitwaye bwa mbere kuri Trump, bituma bwana Trump atahava. Melania yaratangiye gukundana n'umugabo wenda kungana na se. Ise wa Melania arusha imyaka 2 Donald Trump. Gukundana kwe na Donald Trump, umugabo w'umuherwe w'icyamamare, byazamuye cyane Madame Melania. Aramenyekana cyane, aramamara, aravugwa mu bitangazamakuru. Donald na Melania Trump batangiye kugendana. Donald yari icyamamare ndetse itangazamakuru ryamwandikagaho kenshi. Melania nawe yarazwi mu byo kwerekana imyambaro, ariko ntabwo yari icyamamare nka Trump. Gusa nk'umucuruzi wari utangiye gukundana n'umutop model, guhura na Melania, Donald Trump yatangiye kubitekereza mu rwego rw'ubucuruzi. Kubera ko bidatinze, mu kwezi kwa kabiri mu 1999 yese ashinga kompanyi ikora ibyo kwerekana imyambaro, Trump Model Management. Mu kwezi kwa mbere mu 2000, ibinyamakuru byose byakubiswe hasi n'inkuru yo gutandukana kwa Trump na Melania, ariko ntibyatinda. Barongera bariyunga, bongera gusohokana. Mu 2001, Melania Trump biciye muri gahunda ya Green Card yabonye uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuturage w'iki gihugu. Byanyuze mu byiswe Professional Green Card, aho muri iki gihugu iyo leta ibonye ko ufite icyo umariye igihugu mu mishinga yo kugiteza imbere, baguha carte verte, aribwo burenganzira bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukanemerwa kuhakorera ariko utarabona ubwene igihugu. Kuva mu mwaka wa 2002, Donald Trump na Melania batangiye kubana mu nzu. Bari batuye muri imwe mu nzu za Donald Trump ya Trump Tower. Nyuma y'imyaka 2 babana, ku itariki ya 26 y'ukwa kane mu 2004, ku isabukuru y'amavuko, Donald Trump yasabye Melania ko babana nk'umugore n'umugabo. Bakoze ubukwe ku itariki ya 22 y'ukwa gatanu mu 2005 mu rusengero rwa Bethesda by the Sea rwahitwa Palm Beach muri Floride. Reception y'ubwo bukwe yabereye mu nyubako ya Donald Trump n'ubundi muri Palm Beach, Mar-a-Lago. Aha ni naho bakiba uyu munsi. Ni naho Donald Trump yakiriye inshuti ze mu kwishimira intsinzi ejo bundi ku itariki ya 6 y'ukwa 11. N'ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, kubera ko yaba Donald Trump na Melania bose bari ibyamamare, ukongeraho n'amafaranga menshi Trump afite. Muri ubwo bukwe, Donald Trump nk'umucuruzi ushakisha amafaranga muri buri kintu, yashatse ko ubwo bukwe bwabo bwatambuka kuri televiziyo ya NBC, ariko umugore arabyanga. Uyu munsi Madame Trump n'umugabo we Donald bamaranye imyaka yenda kugera kuri 20, izuzura neza ku itariki ya 22 y'ukwa mbere mu 2025, iminsi 2 nyuma yo kurahira kwa Donald Trump. Kuva yabana na Donald Trump, Melania Knauss Trump abaho ubuzima bw'inyenyeri 5, birumvikana ni umugore w'umuherwe. Yabaye mu nyubako 3 za Donald Trump, zirimo Trump Tower iri New York, Trump National Golf Club Bedminster iri New Jersey, ndetse na Mar-a-Lago iri Palm Beach muri Floride, ari naho baba uyu munsi. Melania amaze gushakana na Donald Trump, yabaye mukase w'abana 4 ba Donald Trump. Yabyaranye n'abagore 2 batandukanye mbere. 3 muri bo, Donald Trump Jr., Eric Trump na Ivanka Trump, yababyaranye n'umugore wa mbere Ivana Zelnikova. Hari kandi Tiffany Trump yabyaranye na Marla Maples. Uyu mwana w'umukobwa wavutse mu 1993 yari afite imyaka 6 ubwo Melania yatangiraga gukundana na se.
ku itariki ya 20 y'ukwa gatatu mu 2006 Donald na Melania Trump babyaye umwana umwe w'umuhungu bamwita Baron William Trump. Ushobora kuzamubona mu mafoto, umuhererezi wa Trump upima metero 2.6 bya santimetero. Byemezwa ko amaze kubyara Madame Trump yashatse kwirerera umwana maze acika mu ruhame. Ntabwo yongeye kugaragarana kenshi na Donald. Ni muri ibyo bihe rero Donald Trump yatangiye kongera kugendana n'abagore b'ibyamamare cyane cyane aba top model, mu gihe Melania yararimo korera uruhinja. Byavuzwe ko muri ibyo bihe Donald Trump yaryamanye n'abakobwa barimo Stormy Daniels, umukinnyi wa filime za pornography. Uyu nguyu yamushoye mu manza kubera ko abarwanya Trump babyuririyeho bavuga ko adakwiye kuba perezida kubera iyo myitwarire. Hari mu kwa karindwi mu 2006 Melania nibwo yari akibyara. Ibi nibwo byabaye. Baron amaze gucuka no kurenga ikigero cyo kwitabwaho byihariye, noneho Melania yasubiye mu kazi ko kwerekana imyambaro no gucuruza. Yamenyekanye cyane mu bikorwa byo kumurika imyambaro no gushakana na Donald Trump. Guhera mu 2009 yanakoze ubucuruzi bw'imirimbo cyane cyane irimbisha abagore yitiriye izina rye Melania. Nyuma y'imyaka irenga 10 babanye bakaba ibyamamare, Donald na Melania Trump bongeye kugaruka mu bitangazamakuru cyane ubwo noneho Donald Trump yatangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2016. Ibi bikorwa Madame Trump yabigaragayemo cyane ari iruhande rw'umugabo we ubwo yarahanganye na Madame Hillary Clinton. Mu kwiyamamaza, kimwe mu byafashije Trump ni umugore we uzobereye cyane mu by'imyambarire. We yafashije umugabo we kugaragara neza mu myambaro myiza. Kandi Melania yagaragaye ashyigikira umugabo we mu birego byose yashinjwe byo gufata nabi abagore no gusambanya bamwe batabyumvikanyeho. Melania yavuze ko ibyo umugabo washinjwa bitakorwa na Trump azi. Gusa ibyavuzwe byose n'ubundi byarangiye Donald Trump atowe, bituma Melania Trump aba first lady kuva mu 2017 kugera mu 2021. Kuva Melania akimara kuba umugore wa mbere mu gihugu, no kuvuga umugore wa president, ntabwo yahise ajya gutura muri White House kubera ko yamaze amezi hafi 6 yose aba muri Floride muri Mar-a-Lago ategereje ko umuhungu we Baron arangiza ishuri. Icyo gihe atarajya gutura mu icumbi rya president, inshingano z'umugore w'umukuru w'igihugu zakorwaga na Ivanka Trump, umukobwa mukuru wa Donald Trump. Muri manda y'imyaka 4 ya Melania Trump yakoze bimwe mu bikorwa bitandukanye, birimo kuba mu 2018 yaratangije ibikorwa byihariye yise Be Best Initiative. Byari bigamije kwita ku mibereho y'abana b'Abanyamerika. Mu gihe isi yibasirwaga n'icyorezo cya COVID-19, Melania Trump iki cyorezo cyamugezeho we n'umugabo we Donald Trump. Bitandukanye no mu 2016 mu bikorwa byo kwiyamamaza byo mu 2020 ntabwo Melania Trump yagaragaye cyane, ndetse byarangiye banatsinzwe aya matora. Umugabo we Donald Trump amaze gutsindwa amatora yo ku ya gatatu y'ukwa 11 mu 2020 ntabwo yemeye ko yatsinzwe, ku buryo bari bamushyigikiye banagabye igitero kuri Capitol igihe Joe Biden yaragiye kwemezwa. Nyuma y'iminsi mike ibi bikorwa bibaye, Madame Trump yasohoye itangazo yamagana ibyo bikorwa. Gusa nubwo yabyamaganye yarashyigikiye umugabo we. Donald Trump yanze guhererekanya ububasha mu mahoro na Joe Biden, ndetse ntiyitabiriye umuhango wo kurahira kwa Joe Biden. Ibi byatumye Madame Trump nawe adahererekanya ububasha na Dr. Jill Biden. Ubundi mu muco w'Abanyamerika, umufasha wa president ucyuye igihe yakira ugiye kumusimbura muri White House mbere y'irahira rya president.
aramwakira bagasangira icyayi ubundi akamutembereza muri White House. Ibi ngibi Melania Trump ntabwo yabikoze kubera ko umugabo we nawe ntabwo yakiriye Joe Biden. Amaze kuva muri White House, Melania Trump yakomeje kubaho agarukwaho nk'umugore wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana. Bitandukanye n'abandi bakoze akazi nk'ake ko kwerekana imyambaro, Melania Trump ntabwo akunda kugaragara kenshi. Amaze kuva muri White House yamaze igihe atagaragara mu ruhame. Mu 2022 yashyize hanze igitabo cyagarutse ku buzima bwe yise Melania. Muri uyu mwaka wa 2024 nabwo Melania yabaye iruhande rw'umugabo we mu bikorwa byo kwiyamamaza. Gusa ntiyavuze cyane muri ibi bikorwa, kuko kuri iyi nshuro abana ba Trump n'abuzukuru be ndetse n'abakazana nibo bafashije cyane Donald Trump mu bikorwa byo kwiyamamaza. Byose byarangiye ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu 2024 ubwo Donald Trump yatsindiraga indi manda idakurikiranye n'iya mbere. Madame Trump afite imyaka 54 y'amavuko. Yavukiye mu gihugu cyitwa Yugoslavia. Gusa mu 1991 iki gihugu cya Yugoslavia cyarasenyutse. Melania aba umuturage w'igihugu cyitwa Slovenia. Kugeza ubu we n'umuhungu we Baron baracyafite ubwenegihugu bwa Slovenia. Melania Trump yavutse mu muryango wa Victor na Amalia Navs. Melania nawe akivuka yitwaga Melania Navs, ariko nyuma aje kuba umutop model ahindura izina ry'umuryango yitwa Melania Naus. Igihe Melania Trump yavukaga, se yari umuyoboke w'ishyaka rya gikomuniste muri Yugoslavia. Se wa Melania yari umushoferi ndetse yari n'umukozi mu ruganda rwa leta rwakoraga imodoka. Nyina we yakoraga mu ruganda rwakoraga imyambaro. Muri iki gihe mu ntambara y'ubutita, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye n'abasoviete b'abakomuniste, wari kukubwira ko umwana w'umuyoboke w'ishyaka ry'abakomuniste mu Burayi bw'Uburasirazuba hari igihe azaba umugore wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gihagarariye kapitalisme ku isi, ntabwo ari kubyemera. Ntabwo byari kuba byumvikana. Gusa biciye mu nzira nyinshi no mu gihe kirekire, uyu munsi Melania Trump ni umugore wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Melania yabyawe n'umugore wakoraga mu ruganda rukora imyenda, bituma akura akunda imyambaro, ari nabyo byaje kumuviramo umwuga wo kwerekana imyambaro, aba umutop model. Ku myaka 16 nibwo Melania Trump yatangiye ibijyanye no kwerekana imyambaro. Akazi ka mbere yagahawe na gafotozi w'umunyaslovenia witwaga Sten Yerko. Kuva icyo gihe Melania Trump yagenze Uburayi bwose mu bikorwa byo kugaragaza imyambaro. Yakoreye inganda zikomeye by'umwihariko mu mijyi ikomeye irimo Milan mu Butaliyani na Paris mu Bufaransa. Nyuma y'igihe kirekire, Melania Naus Trump akorera mu Burayi. Mu 1995 yahuye na Paolo Zampoli, umwe mu bari bafite kompanyi zari zifite ibikorwa byo kwerekana imyambaro. Uyu ni we rero winjije Melania Trump ku isoko ryo kwerekana imyambaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu 1996 Melania yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya gutura muri Manhattan. Aha rero n'ubundi afashijwe na Paolo Zampoli yatangiye gukora ibikorwa bye byo kwerekana imyambaro ndetse arakomera rwose. Ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri ibyo bikorwa byo kwerekana imyambaro, byarangiye ahuye na Donald Trump mu kwezi kwa 9 mu 1998. Abatangiye urugendo ruzamwerekeza ku kuba umugore wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.